Hello hello family mumeze gute murakomeye turabasuhuje cyane tubifuriza amahoro y'Imana ngo aganze muri mwe mu miryango yanyu mu byanyu mukomeze mubone Imana kandi ikomeze ibiyereke turagarutse kuri channel yacu kuri channel yanyu SPC Ba Official tubifuriza ko mukomeza kudushigikira cyane kugira ngo muza mukomeza mubone ibiganiro byacu ku gihe mubisangiza abantu mukora ibisabwa kabisa niko kwiza hama turagarutse dufite umutumirwa wacu sijya mbere hano kuri channel yacu twamwigombye kandi kugira ngo aze abane natwe agire ikintu atubwiye uyu munsi hari isomo dufite turaza kurivuga reka tumwiyegereze karibu murakoze cyane twahageze murakaza rwose kandi tubashimira cyane ko mwongeye kandi kutwitaba mwakoze cyane murakoze namwe uyu munsi twategereje ko tuganira topic y'uyu munsi turaganira ku bintu byerekeye ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se santé mentale mu gifaransa ubuzima bwo mu mutwe bwiza ubuzima bw'imitekerereze myiza uyu munsi rero tukaba dufite umutumirwa wacu wabyigiye nibyo yize niyo mpamvu twamuzanye kugira ngo aze atubwire ibyerekeye ubuzima bwiza bwo mu mitekerereze cyangwa se santé mentale karibu rero murakoze cyane munyamakuru turabashimiye kongera kudutumira hano kuri channel yanyu ya SPC Ba Official rero tuje kuganira ku bijanye n'ubuzima bwo mu mutwe santé mentale cyangwa mental health mu Cyongereza ariko mbere yuko tuganira kuri ico wenda mu buryo rusange twifashishije wenda ishirahamwe rishinzwe ubuzima ku isi yitwa OMS Organisation Mondiale de la Santé izivuga ngo ubuzima mu buryo rusange n'indimi z'amahanga ndagerageza wenda kubivuga numve ko biza kunshobokera ariko urumva ko nyine hari bimwe biba bitahaye bikundira n'abantu kubisobanura muri ururimi mpaye mvuga ariko turagerageza OMS kuva mu 1948 bavuze hejuru y'ubuzima baravuga ngo ubuzima baravuga ngo ni un état de complet de bien-être physique mental social ngo bamare baravuga ngo pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité no kuvuga ngo ni igihe umuntu agizwe n'ibice bitatu binini ariko kandi tugiye kongera mu bimuzungurutse tugashiramwe noneho environnement ico naco cyaba kigiye kuba ikindi gice kinini ariko umuntu agizwe n'umubiri uyu mubiri tubona physique yacu iyi physique rero irakorana na ubugingo buturimo muri ico gihe rero baravuga ngo ubuzima mu buryo rusange ni igihe umuntu aba amerewe neza mu mubiri mu mitekerereze ameze neza no muri environnement muri social hano hanze abo tubana mu buzima bwa minsi yose ibyo bintu byose bikaba biri ku murongo ariko bidasobanura ko umuntu adashobora kuba afite indwara cyangwa ubumuga kibirakuraho ko umuntu ataba afite indwara ico gihe ibona uko niko babivuze hanyuma rero nanone bongera kuvuga ngo nta buzima bubaho hatariho ubuzima bwo mu mutwe pas de santé sans santé mentale no kuvuga ngo hari ibintu bidufata mu buryo buri physique ingwara iragufashe dufata urugero rworoheje kadusha dufate diabete iragufasha ni umubiri ifasha ariko nayo nubwo ari umubiri iraza kwafekta hariya
mu buryo bw'imitekerereze. Ego. Nguko uko bimeze rero. Mm. Ico gihe bwa buzima rero bwo mu mutwe nabwo burahita bwisanga bwagize ngora. Urakoze cyane, ico cari ikibazo nari mfite n'ubundi kukubaza, nkubaza ngo muri rusange ubuzima niki. Ico cari ikibazo ariko nico ushubije. Hama mfite ikindi kibazo nakubaza. Ese umuntu ubuzima muri rusange, umuntu ufite ubumuga, wa muntu ashobora kuba afite ubuzima bwiza? Umuntu ufite ubumuga tushobora kuvuga ngo nawe afite ubuzima bwiza? Urakoze ku kibazo cyiza. Na hano muri uko babisobanuye, Ego. bavuze ko hatagomba ntibisobanura ko umuntu kugira ngo tuvuge ngo afite ubuzima bwiza ngo nuko atoba afite ubumuga cyangwa indwara. Ego. Ni ukuvuga iki? Umuntu ashobora kugira ubuzima bwiza, Ego. ariko n'ubundi afite n'indi ndwara. Ego. Ikiba gikenewe cyose ni equilibre. Ni ukuvuga ngo umuntu aba ahagaze mu buryo bumupermeta kuba ya ndwara itamugizeho uburemere bwinshi. Ego. Kuko indwara zo turazifite. Baza bavuga ngo abantu bose ni abagwayi, ariko ku madegre atandukanye ndetse no mu buryo butandukanye. Ego. Abantu bose, uyu muntu afite ikibazo cye, uri yiciwe, twese turagwaye, ariko degre nizo zitandukanye, n'indwara dufite si zimwe. Sawa, urakoze cyane. Reka twinjire muri sije yacu ivuga ku buzima bw'imitekerereze. Hari ikibazo njewe nifuza kukubaza. Niki cerekana umuntu ufite ubuzima bwiza mu mitekerereze? Murakoze cyane. Twavuze ngo hariya twari tuvuze ko mu buryo rusange, Ego. hariho ukuntu umuntu akwiriye kuba afite le bien-être physique, Ego. le bien-être mental, le bien-être social. Ego. Izo ni inkingi zitatu zerekana ko umuntu yoba afite ya equilibre. Ego. Hari ikintu bita mu ijambo ry'ifaransa, wenda sinza kubona ibintu byose muri ururimi, ngo ni homeostasie, recherche ya equilibre. Umuntu azahunga ibibi agakenera ngo abe ari mu byiza. Hanyuma rero ya santé mentale nayo ni le bien-être nyine mental indispensable, ituma umuntu hari ibintu bitatu bikwiriye kugaragara kuri we kugira ngo tumenye ko afite ubuzima bwiza bwo mu mitekerereze. Icambere akwiriye kuba afite, Ego. c'est être en harmonie avec lui-même. Ego. Ni ukuvuga ngo wewe wenyine mu mitekerereze yawe ukwiriye kuba wumva ko nta kintu kitari cyiza ushobora kuba ufite. Ego. Ni ukuvuga iki? Être en harmonie avec soi-même. Ni uko umuntu aba azi ngo ndabyuka mu gatondo, noge, nimba ari ufite akazi, nitegure nk'icyayi nje ku kazi. Ego. Umuntu arabizi ko akwiriye kwambara imyenda. Ego. Umuntu arabizi ko akwiriye koga. Ego. Umuntu arabizi biriya byinshi buriya buzima. Ego. Ubwo ni ukuvuga ngo wowe wenyine mu buryo bw'imitekerereze uremezanya nawe ko ubwenge bwawe buri ku gihe. Ego. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, c'est être en harmonie avec les autres. Ni ukubana neza n'abandi. Ese uyu muntu kubera iki iwe atabana neza n'abandi bantu? Ego. Nimba ubanye n'abantu neza, amahoro, na Bibiliya niko iturekomanda ngo tugire umwete wo kwezwa, ngo no kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Icya gatatu rero, c'est savoir faire face aux difficultés de la vie. Iyo ugize ikibazo, ubwenge rero barabwita ngo ni capacité de s'adapter à de nouvelles situations. Ni ukuvuga ngo ubwenge si ikindi, ni igihe ugeze mu kibazo none ukamenya uburyo ucikuramo. Ego. Ubwenge bwawe bukaguheza kugira ngo usolutione, ushake ibisubizo bigukura mu kaga. Igituma wumva kenshi mu abantu bakora ibyo bita la protection de l'enfant, ukingira umwana. Umwana ntazi kuevaliwa un danger. Umwana ashobora gukora mu muriro wakura, tamubaye hafi, yosha, yokora mu mazi ashushe, yoja mu muhanda ntiyemenya ko imodoka zo mugonga. Rero iyo ubwenge bwacu buri ku gihe rero kugira ngo tuvuge ko tumerewe neza, ibyo bintu bitatu byose bikwiriye kuba byabikora. Sawa, urakoze cyane. Hanyuma ikindi kibazo, niki cerekana ko umuntu yagize ihungabana ryo mu mutwe? Nigeze gusura
mu bitaro kwa Rujanti mbona abantu ko baraza bazanwe bagwaye ariko umuntu akaza yamahakana akavuga ngo bariya nibo bagwaye njewe singwaye kandi nawe agwaye arico banamuzaniye ariko akemeza ko abandi bagwaye ariko iwe atagwaye none niki kigaragaza ko umuntu yagize ihungabana ryo mu mutwe. Urakoze cyane ku kibazo ciza. Hari ikintu baza bita ngo ni delire ni ugutakaza sens de la réalité, ubuzima warubayemo ubu busanzwe. Yego. Societe ifite amanorme n'amavalere igendera. Yego. Igihe rero wowe utakaje bike ubwo kera uba wagize ihungabana. Yego. Hari ibyo baza bita ngo ni amatrouble tempo spécial, nuko utomenya ngo ese none ni umunsi wa kangahe. Yego. None turi mercredi. Yego. Nimba ntibeshe naje turi mercredi itariki ni 20 uyu munsi ukabuzi ngo none ni mercredi. Yego. n'ukwezi k'umunani. Yego. ni itariki 20. Yego. n'umwaka w'ibihumbi 2025. Yego. Urabyumva? Yego. Ukamenya ngo hano wicaye ni Bujumbura. Urabyumva? Yego. wajyamo ugasinzira ukumva inzara cyangwa se ukabutoyumva. Ego. Urabyumva? Kandi muri biriya byihungabana rero nkuko wari uvuze. Ego. Tuzoza kubigeraho wenda tuvuge ingwara ziba mu bice bibiri ariko hariho kategori umuntu yagwaye ashobora kumenya ko afite ikibazo akaja kwa muganga. Ego. Ariko babandi baba bamaze kugwara kuri ubwo rwego tanamenya ko agwaye. Bagomba kumutwara atabizi. Mbese abandi nibo bagomba kumenya ko yagwaye. Bamenya ko yagwaye bakamutwara. Ubwiwe ntashobora kumenya ko yanagize n'ikibazo. Ibyo rero bibaye utangiye kubirebera ibyo ngibyo ushobora kuvuga ngo hari kitagenda muri societe, kuba utakibana n'abantu neza, ubutakimenya n'amatariki, ubutamenya abana bawe abavandimwe bawe, urumva nyine mu bwenge haba hamaze guhungabana. Urakoze cyane. Hanyuma ni izihe ngwara zifata mu mutwe? Ingwara zo mu mutwe tukome izi ziri somatique. Yego. Le maladie psychique cyangwa icyo bita les pathologies en santé mentale. Yego. Ziba mu bwoko bubiri bunini. Tuzagenda tuvuga buri bwoko. Yego. Kuko ni nishi cyane. Ariko hariho de category hari icyo baza bita ngo na manevrose. Yego. Izo nevrose zirimo izindi nishi ariko nsobanuye mu buryo rusange. Umunevrotique umuntu ukigifite icyo kibazo cyo kuba akiri ku rwego rwa nevrose abagwaye. Ariko ese nevrose yoba nkiki noneho ga muri uruvugo tuhatuvuga ururimi biraza kungora ariko ni ukuvuga iki ni trouble. Haba habayeho ubwenge ntiba buri bumeze neza ariko kandi umuntu personalite yiwe imitekerereze yiwe ibitarangirika ku rwego rugeze kwijana. Yego. Wenda tuvuga uko. Yego. Ni wa muntu wogwara akamenya ko yoja kwa muganga ukicontrora ariko nawe uzi uko agwaye agakora ibintu bitari byo ariko byibuza azi ko agwaye. Yo nashaka nico mufasha kugira ngo aje ku bitaro abone ubufasha. Iyo ni kategori ya mbere. Izo tuzagenda noneho twinjira urugero dutangire ku cyo bita za depression tugerageza kubisobanura. Ibyo bita la manie, ibyo bita ama état de stress post traumatique, ama anxiété n'ama trouble bipolaire. Ni byinshi tuzagenda tubisobanura. Icya kabiri rero hakaba icyo bita ama psychose noneho ni izingwa umuntu amaze kumusaza aba atakicikontrol. Ni bari abantu usigaye ubona babaranavuye no muri societe bakaba mu mihanda babandi ubona birirwa ku mayarara bari gukora ibyo bita le collectionnisme batoragura ibintu by'ubucafu baba bafite imyenda icafuye kibaza boga tunamenya n'igihe bajya niba najya barajya bya bintu by'ubucafu bariya ushobora kumusanga mu gatondo ahagaze ahantu yafashe icyo bita ngo ni position catatonique. Noneho hari nko kureba mu zuba ugatambuka mu gatondo umusize hajya wagaruka ku mugoroba ugasanga aracahagaze hahandi karareba mu zuba. Abo ngabo rero nibajya nyine twebwe abaganga ntitubyemera kuvuga ngo
turavuga ngo abagwayi bo mu mutwe ego ariko byibuze ni kujya nyine umuntu aba amaze kuba umusazi Ego. nazo zirimo amoko nk'atatu tuzayavugaho mm, ariko byibuze iyo kategori ya kabiri y'amapsikoze ni ugusara c'est la Ego. folie ego umuntu il est devenu fou mm, takiba no mu rugo nibajya usanga birukana abantu bo kwicana iso aggressif ego uko niko bimeze izo nizo ndwara zo mu mutwe ziba mu bwoko bubiri bukomeye ego les deux catégories psychiatriques na manevrose na mapsikoze sawa ntabwo tuzinjira en detail ntabwo tuzivugaho tuzazivugaho undi munsi kuko ndumva ari ibintu birebire ni byinshi cyane hanyuma niki gitera ibyo bibazo byo mu mutwe niki gitera izo ndwara urakoze cyane munyamakuru ibitera indwara zo mu mutwe nabyo ni byinshi bimwe birazwi ariko hari n'ibindi bitazwi ariko ikintu cya mbere hashobora kuba hari icyo bita les causes génétiques ibintu biri hereditaire umuntu uvuka mu muryango w'ababyeyi bagwaye indwara zo mu mutwe wa muntu aba afite amarisike ari eleve nawe ko yazayigwara cyangwa abana biwe bakayigwara cyangwa abuzukuru biri mu majene ego ADN zabo uko bagenda bazihanahana zirimo umuntu wagwaye hariya bishobora kuba kuri babandi bamukomoka ego iyo ni cause ya mbere tuvuze ko ari biologique biva ku babyeyi ego cause ya kabiri ni ubuzima umuntu abayemo mode de vie ku rugero dufate nk'abana bose bavutse ntibaronka affection ego baratabwa cyangwa umwana amaze kuvuka ababyeyi barapfa umuntu agakura atagira ababyeyi biramwe expose ubuzima bujanye n'ubushobozi kubaho umuntu ataba afite ibimutunga ibyo nabyo bifite contribution kuba woganishwa muri bya bibazo byo kurwara za ndwara ikigira gatatu ni societe uburyo tubanye hano hanze ese umuntu uhereye mu muryango agira agaciro baramuha agaciro baramwubaha hanze bamufashe gute iyo nayo ni indi mpamvu ikurikiraho hari impamvu z'ibintu abantu bashobora kuba bafata zo bitangwa na ama substance psychoactive ibi biyobyabwenge umuntu wayo ufata biriya nawe kariroza mu kaga urabyumva rero hanyuma ibyo uko bigenda bigera kuri bwa buzima bwa wa muntu umugabo ukomeye w'umualema witwa Sigmund Freud niwe mu psychanalyste wa mbere wabayeho yavuze kuko hari icyo baza bita ngo ni série complémentaire ni ukuvuga iki umuntu wagize ikibazo cy'ihungabana mu minsi ya kera yashize ni ukuvuga ko ubuzima bwiwe bwarakomeretse hari igisebe hari blessure interne afite igisebe cyo mu mutima iyo bishitse wa muntu kandi akongera agahura n'ikindi kintu kimubabaza nka kujya hakabaho kimile guhuza traumatisme archaïque yahungabanye mu gihe cyashize wa muntu ntiyabasha kubona abamufasha nk'abapsikologe abapsikiatre ngo bazamufashe byahungabana rirangiye iyo asuye guhura n'irindi rya kabiri ni ukuvuga ngo haba habaye icyo bita série complémentaire ubihujije byombi ni ukuvuga ngo umuntu atakaza icyo bita notion ya resilience rero ni capacité iba muri twebwe ni ubushobozi buba muri twebwe butuma tubasha kuresista ku mamenase tuba dufite emotionnel bijanye n'amarangamutima yacu ico gihe rero umuntu yatakaje ibyo bintu bishobora gutuma noneho agwara yangwara ariko akaba n'ibindi nabyo bitazwe impamvu n'abaganga bagerageza gushaka ariko ntibamenye bakazibura urakoze cyane utubwiye ibintu byiza byinshi hari ikintu ngarukaho kiriya kintu uvuze ngo
hari igiterwa no kuba ababyeyi barayigwaye herediteri. None se muri ca gihe hari ukuntu bantu bo kwikingira kugira ngo ntibagafatwe na ya ngwara cyangwa se bari abantu baravugwa bagakira? Urabona ibintu bitaragaragara, iyo gusa abantu bafite risike zotuma abantu bisanga mu bibazo babaye bafite amakuru. Ikibazo izi ngwara zo mu mutwe ni branche ya medicine ya sante, ariko ndetse longtemps négligée, itarahawe agaciro. Ni naco gituma usanga umuntu ashobora kuba aja kwa muganga ku bitaro akavuga ngo afite ikibazo cy'umutwe cyangwa estoma, ariko bapima bagasanga ntibamenye ingorane. Ikibazo ntabwo iyo ni sinye imwe yagaragaye, mushobora kuyivura bakaguha paracetamol, ariko impamvu iri ahandi. Bavuye sinye ariko ntibavuye cause. Ku rugero ababyeyi babanye nabi ko bara expose abana. Rero ni ukuvuga iki, bantu nubwo nta vaccine ihari, ariko ibintu byose twari dukwiriye kuba tubikora neza ku nyungu zacu. Paselema n'abari abana bafite ayo mariske ko bavuka ku babyeyi bameze gutyo, ariko n'abandi batavuka no kuri bababyeyi, kubana kwacu neza, uburyo turera abana, affection tubaha, uburyo tubaye muri societe, uburyo bw'ubushobozi turonka, ibyo byose tugomba kuba tubikora kugira ngo bizadufashe tutaza kwisanga mu bibazo. Ico gihe rero abandi amafamiye kiburaya pana hano, imiryango igira abapsikologe n'abapsikiatre babakurikirana, bakumva, bakamenya ko babantu bakomeye cyangwa badakomeye. Noneho nimba hari n'ibibazo bikiri bito bitangiye, bakabivura hakiri kare bitaragera kure. Ikibazo nuko ni ikintu kiri neglige abantu batazi, kandi arico gikomeye. Ese buriya ni imiti babaha cyangwa babavura gusa, babavuza amajambo, babaha imiti, babavuza amajambo? Byose birakogwa. Hari abavugwa mu buryo gusa bwo kubafasha, bwo kugwanira nabo, ibyo bita ma prise en charge psychosocial, accompagnement noneho psychosocial, mufasha umuntu n'inama, kandi ibisubizo ahanini biba biri mu muntu. Ico umupsikologe yofasha umugwayi ni ukumwereka ko ikibazo afite bajanye, ariko ari we cyane ufite ibisubizo byibuze a 80%. Umupsikologe nawe akamufasha ya 20%. Abataragera ku rwego rwo hejuru barafashwa mu buryo bw'izo counseling bagakira. Ariko noneho abageze kuri rwa rwego ruri hejuru, hari imiti bita amapsychotrope n'amoko menshi akoreshwa n'abaganga, les infirmiers psychiatres, cyangwa noneho bari abapsychiatre, barabivura nabyo bifite amahirwe iyo byavuwe kare ko umuntu yokira. Izo service zirari zifasha abantu. Urakoze cyane, kuko tuza tubona kenshi iyo umuntu yagize ikibazo c'ihungabana ryo mu mutwe, abantu bamwe bakirukira mu byumba by'amasengesho, bakaja gusengesha. Wenda ari ya ngwara yovugwa igakira, umuntu akaba muzima. Gusa hari akantu wavuze, uravuga ngo hariho zimwe n'abaganga bataza bamenya. Izo gani za zindi zo gutwara mu masengesho. None twomenya gute ko iyi ikenewe amasengesho, iyi ikenewe ubuvuzi? Kuri ico reka ngisobanurira abantu wenda bibakure mu rujijo. Amasengesho ntiyangana n'ibitaro. Kandi umugwayi agwaye, icihuta ca mbere no kumujana kwa muganga. Kuko nariya kwa muganga nimba muri mu rugo murakomeza musenge. Imana ntiza gukiza umuntu ngo nuko bamujanye ahantu bamuenterna mu cumba chambre de prière ngo nico gituma kira. Oya, Imana dusenga iza yumva kandi zikiza. Kandi navuze ngo hari ibibazo byinshi bimwe n'abaganga batamenya,
ntibi wenda bavuga ngo ziriya ndwara zishobora kuba zatewe n'ibintu nimba ari amapepo nayabaho, ariko ntaho bibuza ko umuntu aja kwa muganga igihe cyose umurwayi agwaye, abanza aje kwa muganga, naje kwa muganga basenga nabo bakomeze basenga, ariko umuntu ari yegeye kwa muganga, kandi ntabyo batavura abaganga. ego uko bitokunda mu buryo bwa sante mentale ni nk'uko bitokunda no muri sante ya general, umuntu ntaza aja kwa muganga bakavura ntakira agatura mu bitaro, ariko kandi uko ziriya ndwara zikira le maladie somatique niko na maladie psychique na zizi ndwara zifatira mu bwenge nazo zirakira, ariko hari n'izidakira. gukira byose tubyumve ko bishoboka mu mpande zose, ariko no kudakira kandi birashoboka mu mpande zose, ariko ntaho amasengesho apinga kuja kwa muganga. umuntu nimba agwaye naje kwa muganga nabaza amakuru, umuntu ugwaye yofashwa n'abandi, nabyo turaza kubivuga, ariko nta ndwara igomba gutuma umuntu batamujana kwa muganga ngo ni ugusenga. ntidusengere umuntu ari kwa muganga, ariko n'umuganga aho yakora ikibi. erega n'umuganga buriya n'Imana iyo yamufashije, ubwenge afite n'Imana bumuhaye, n'ikiganza gikiza n'icy'Imana, ariko ntibisobanura ko ico gihe hobaho kutumvikana ngo ubwo umuntu yagwaye gusa ngo aje muri chambre de prière. Hose nidusenge, ariko kandi twivuze. Urakoze cyane. Hari ikindi numva no kubaza, wavuze ngo hariho ibitegwa na societe umuntu arimo, umuntu akaba yaragize ibikomeri by'ubuzima butewe n'ibyo yahuye nabyo, wa muntu nawe kugira ngo yevite ibyo bintu bisa azave muri iyi societe, ni gute wowe tubwira kuri ico ngico? Ico mbabwira aho ngaho, ubundi societe nigomba kumwegera, kandi nawe agomba kuyegera. ni ukuvuga iki? ino muri Afurika nitwe dufite ibibazo kurenza abazungu, ariko ikiza kidufasha ni uburyo societe zacu ziri restrictive. tuhabona iyo umuntu agize nk'ibyago agapfusha umuntu, ijya mobilisation ubona y'abantu baza kumufasha muri ya periode, muri bya bihe bigoye, iri imufasha, iramufasha gukira bya bikomeye. erega les souffrances, ibikomere dufite iyo tubisangije abandi, kandi iyo n'abandi baje bakakwihanganisha, bakakubwira ati nubwo bitotumureka kubabara ngo nuko n'abandi bahuye na bya bibazo, ariko byibuze iyo bakubwiye nawe urabona ko babaye, ibyo byaactiva ya notion ya resilience, ya kintu gituma rero turesista. rero muri societe iriya rero nabo, kubera ko societe zabo ziri mal structurée, ni abantu batabana, amadivorce ni menshi, mutashobora kuba ba mu nzu akayibanamwo wenyine, niyo yagize ikibazo ntawe akibwira. ariko ni ukuvuga ngo mu buzima bwacu dukwiriye kuba dufite abantu b'inshuti tuza twitura ibibazo dufite, ukanabona n'umwanya wo kuvuga, ugakora icyo bita décharge émotionnelle. societe nazo rero nizegera abantu. hari abantu bajya bahabwa akato, ubu wenda ko biragenda birangira, ariko nk'abagwayi ba kera baba bafite ibibazo byo kuba babana n'ubwandu butera sida, abo bahabwaga akato. umuntu utagera mu bandi, ni umuntu udasangira n'abandi, ni umuntu societe yamaze guta iramurejeta. uwo muntu rero nubwo yaragwaye, yari afite ubwandu bwa sida, no mu mutwe rero muramwexpojeje, noneho agiye kugwara n'izindi ndwara zo mutwe, azahita agira icyo bita depression, agahinda gakabije, kuko timwamubaye hafi. ariko nimumuba hafi mukamuha agaciro, urabona habe n'ibi bintu byose, umuntu yavutse wenda hari ubumuga afite, hari igihe ababyeyi bigira inama bakumva ko wa mwana ntibamuzana muri salo ngo agire contact n'abandi. ni ukuvuga ngo iyo tubikoze kuriya tukayizora uriya mwana tukamufungira mu byumba ntabona abandi, bimutera za ndwara zo mu mutwe, tumubuza icyo bita izindi potentiel, ayandi mahirwe yari afite. kurumva umuntu yoba adashoboye kugenda ariko mu bwenge avuga, umuntu yoba adashoboye kuvuga ariko abona afite n'amatwi yumva, ibyo byose icyo turi cyo tucigira muri societe. nidufata umuntu rero tukamukura muri societe tukamushira hariya,
turamwexpojeje mm, ndetse n'izindi mbaraga yohakuye nazo tuzimaze. mm. none se muri ubu buzima busanzwe hari indwara umuntu agwara bigaprovoka izindi zo mu mutwe cyane. ni nk'izi Indwara ni nyinshi, reka dufate kanseri. Umuntu bamutoyemo kanseri, ego bazi ko ni maladi incurable ego tivurwa. Wa muntu ikintu ca mbere kimubaho ego ni ihungabana ryo mu mutwe, ego deja amenye ko agiye gupfa. Nacyo gituma habe n'abaganga muri serivisi bene ziri ego bapojeje iriya diagnostic, hari ama examen bakoreye umuntu mbere yuko bayamubwiye. ego Hakwiriye kuba hari umupsikologe umutegura kugira ngo yakire kiriya kintu. ego Umuntu bagiye gukorera operation hakagombye kuba hariho psychologue. Ibitaro byinshi birabafite ariko hari ntabafite. ego Umutegura akamubwira ngo ibizame byerekanye ko kugira ngo bagufashe biranyura muri operation. ego Rero uzakire, aba ni abaganga babyigiye bafite experience, bagiye kugufasha muri ubwo buryo. ego Urabyumva rero? ego Cyagihe rero birafasha wa muntu kugira ngo mu buzima bwiwe nimba yaragiye guhura n'ibindi bibazo by'ama depression ego bigabanuke, ego kuko hari uko bamufashije. ego Ariko nibamubwira ngo umuntu agwaye sida, ego sida ntikira. Umuntu agwaye diabete ku rugero, ego atangire gutekereza ati iyi ni indwara ntazokira, yumve ko agiye gupfa, yumva aho agiye gusiga umuryango n'ibindi. Urumva bya bindi, hari ibintu bibiri baza twebwe tuza tuvuga, hari icyo bita ngo ni les maladies somatopsychiques. Ni indwara d'origine physique zataka umubiri, ariko zarangiza zikataka n'ubwenge, zikaevoliwa zigafata ubwenge. ego Tukome naho hari izindi zataka ibyo bita ngo ni psychosomatique, bitangira ari d'origine psychique, bikora ku bwenge, ariko kandi bikafekta n'umubiri. Tout ce qui affecte l'esprit affecte même le corps. Tout comme nabyo vice versa. Ibi affecta le psychique biafekta n'umubiri, bifitanye amaraporo. Urabyumva? Umuntu ashobora kuba yabuze umuntu, urabyumva? Umuntu ashobora kuba yagize ikibazo, urumva nimba abuze umuntu, hariho za ngorane z'uko yagize ka gahinda ko kubura umuntu bari bafitanye amasano ya bugufi. Urabyumva? Bya bintu bikinjiza umuntu kumutera izindi ngorane z'umubiri. Umuntu agahita agira crise cardiaque, palpitation, umutima ugatangira gutera nabi, guhumeka bikanga. Urabyumva? Ibyo ni ibintu byose bigenda bishorera. Bishatse kuvuga ngo byose bishobora gutangira ari bifata umubiri, ariko bikaza kwafekta n'ubwenge. Tukome hari biriya byo mu bwenge nabyo byafekta umubiri, bigatuma umuntu agwara izindi ndwara zisanzwe kubera ko yagize ihungabana ryo mu mutwe. Stress ku rugero, umuntu nimba afite stress, ikintu cya mbere ari amagira insomnia, ntasinzira. Icaka biragira icyo kandi nadasinzira aragwara umutwe. Urabyumva? Wagize stress ntufunguye, anorexia, kwa buryo bwo kudafungura, urumva ko umubiri hari imbaraga ubutakaza. Stress iratera gastrite, estomac, ilcere, ibibazo muri estomac, umuntu agahita atangira kuri. Kandi ingorane si estomac, ingorane stress. Umvishe ukuntu bikorana rero, birakorana kabisa. Urakoze cyane, ndumva twagarukira aha ngaha, ariko tuzakomeza. Tuzakomeza kuko tuvuze en general, tuzinjira mu madetaye tumenye ngo indwara ni izihe, ubuvuzi bwazo nubuhe. Hanyuma hari akantu wavuze ngo mu bazungu ngo umuntu azayicarana umuganga w'indwara zo mu mutwe, kandi suko ino hatariho abo baganga. Abantu benshi bize psychology barahari ni benshi, aba psychologue turabafite ni benshi,
kandi bamwe badafite n'iyo mirimo. Ico gihe imiryango irabakeneye, imiryango irabakeneye. Sinzi nimba novuga ngo bagende bazagire nk'urubuga ruzatuma abantu bazoza bagenda igihe babashatse bakamenya aho babashakira. Barakenewe cyane kandi turabafite ni benshi bataha bakora kandi hariho imiryango ibakeneye. Rero urakoze cyane, bagende bimenyekanishe kugira ngo imiryango ibamenye, ifashe babe abafasha ya miryango. Urakoze cyane, reka tugusabe ugire nk'ico utubwiye nk'inama. Ni inama ki watanga ku bijanye n'ibyo ngibyo by'indwara zo mu mutwe mu gihe umuntu yagwaye, bigomba kugenda gute? Ego, murakoze cyane. Tugana ku musozo, abantu bafite ibyo bibazo hari aho bogana. Hano i Bujumbura dufite centre neuropsychiatrique de Kamenge, irimo abapsikologe ikagira abapsikiatre kwa Rujanti niko bakunda kuhita kwa Rujanti. Ego, abari mu Rwanda hari imbere. ego, Hakurya i Bukavu hari centre ya Sozana. ego, Ariko n'abandi bafite amakabine yabo ya psikologe. ego, Abantu bose bumva ko bafite ibibazo nibabagana. ego, Abaganga bavura nabo buriya ntabwo ari umuganga uzi ushaka umurwayi, ego, umurwayi niwe ushaka umuganga. Ariko abantu ntibamenye no mu miryango ego, ibibazo bihari, bagira abantu bubafasha. ego, twari projet twaexecuta twakoze, yari ifite ikintu bita ngo ni intégration des soins de santé mentale muri soins de santé primaire. Ni ukuvuga ngo uhereye hano kuri centre de santé hari hakwiriye kuba hari umupsikologe. Siba umuntu bamurebere mu madimension menshi, bamukoreye icyo bita prise en charge holistique. ego, Umuntu navuga ngo aragwaye, kibumve gusa ko gutanga umuti byogarukiraho. Nibabanze bakora icyo bita anamnese individuelle, histoire individuelle du patient. Uyu muntu afite ikibazo ki? Ese nimba ari umugore wagiye cyangwa umugabo babanye neza? Ese abana nimba ari bo baje mu rugo ibintu biragenda? Umuganga agerageze akore muri ya dimension yose, arebe dimension physique, arebe dimension mentale cyangwa se psychologique na dimension sociale. Muri société babayeho gute? Ibyo byose iyo bagerageje gukora iyo prise en charge holistique birafasha. Icyo gituma ni amaproje nyine yo muri monde humanitaire, ariko twe twafashije abantu benshi mu bitaro tubereka ukuntu prise en charge igomba guhera hasi. Umuntu ntibamurebere gusa ngo ubwo hayataka estoma bumve ko bomuheza uwo muti cyangwa umutwe n'ibindi, ariko barebe bagerageze bamenye ikibazo n'ibindi bibazo ashobora kuba afite. Nico nababwira. Kandi abapsikologe barahari, si benshi, bafite amakabine, hari abayafite n'abatayafite, ariko n'umuzi yagufasha niyo bitasaba kumuja muri kabine. Ni kwa kundi nari mvuze ngo bagende nimba bazokereye amagroupe, nimba bazogira gute kugira ngo abantu bazabagana. Nta kibazo, na nimero nimushaka muyitange, abafite ingorane bazabaza tubafasha. Murakoze cyane. Hanyuma turagushimiye cyane kuba watwitabye, kandi ibyo tubwiye ningira kamaro ku bantu bose. Dusaba abantu gukomeza kubihanahana kugira ngo dufashanye na wa muntu ufite cya kibazo azamenye uwagana. Turashima cyane ku mutumirwa wacu umupsikologe. Turaza gushiraho nimero yiwe, abamwifuza abamushaka bazamenya aho bamushakira. Rero turabashimiye cyane, mukomeze mudufashe mudushigikira mu gukora ibisabwa kugira ngo dukomeze twagure uyu murimo twatangiye. Tuzagenda tubabwira byinshi, yaba ari ibingibi dutangiye n'ibindi byinshi bifasha abantu. Murakoze cyane.